kwita kuromba gitiga MCA mbere ibwega na njokerie Meru TV nuntu bokungwa toge niombe ntiku ya narwa na nkwire bona mutharimi itara ciaca yokinya ciaca ikinyire itawe inkindano getonyere na tobirio kindana so bokwi amba membereze mtu waboge tawesi kana Omiru asao munene nu woni bona mutharimi ndambiririe maisha jaja as an entrepreneur nembiye thina imbi bona mutharimi ndi mwana okurite athina ndathoma thina ndeja ndabiria nangi kuruka very well twatonya twete twari pambere kwambiria twari pioneers ba skulu yetu wa Kithangari Boys oro murungurune twambiria una maisha nuntu na ndi kwari na uapa bwangu gimono nyana ndi Kenya nari kwina uapa bwangu gimono ndeja kuona ntibati kwithirwa ngifocusaga ija muntu mwithi itarura kinya ntibati kwithirwa ngifocusaga kiri mantu ya kuandikwa nikyo tujite focus ina kiri ayuthi ba bethu myakira gyo turi ayuthi tu focus tukamenya twathirie cukuru tonga bona mutharimi twandikwe tutimenya kwithugani nikyo ndekire focus yeko kwa an entrepreneur ndatonya kiri kintu gitawa dairy sector na currently as we speak nditanairia kwina company ya Brookside. That is how we started pole pole na ndipurithio ng'ombe twambiria kwendaniria na Murungu antethia. That was a work of around 8 years ago na currently no mbuge ntikite ikinyari thongi chejo mathondi na jo chogete kuja komenta antu babo geta west but it is not necessarily to get ira white car and job bona mudharibi. That is the thing na ni utu gwito off indi nontu we mu biashara in other words we muthuria nontu bwae nande gwitonya kiri siasa bauga siasa is a very dirty game nawe nande kukwenda wako mutolo munene in the challenge tisiasa ke atana mutoro kinya biashara no cia kana mutoro bona mutharimi nontu kinya na uturi we are living in a competition world kinya biashara ni ituri kuri umutharimi utenda kuona wona ara witirite na kwenda kureta mantu jangi competition itiuraga everywhere kurira ukunjira mubuto no ugago itonye siasa withero eri ndikuga liwaro na ndio ndi tayari na sababu mbuma biashara ni beja siasa ni bora mutharimi i challenge ile kuona na aja menya tu na youth baba ingi sector ni area woja kibunda bunda to baba kutoka materia na pikipiki itoba employment ya roti nyakire itokiriza gerete kukirita lot of employment kiri antu babunda gonda ki sector area na ndu ndateka na metho yako ndeja kuona antu babethi twina roto problem bona muthari muntu nandi turita tukathirie cukuru na twithithe yarambi nyingi bona mutharimi tweta tu withiria cukuru ro thiria na withithe yarambi nyingi twithe yarambi nyingi muyuthi ro wetwari yakoria winkari gwata waitigara njoburi nani utukurira au paketho be desperate ikyo kuona tha ingi nya gwatuika kwina maandamano ya kuthithwa gwatuika besi tha njienzi wa kumira ndu because people are jobless mtu akethoro ndona kinya kakara ki business sawa atongerie watu wathurire patira focus na youth babe to bona muthari focus ira be nayo muntu akara etherwe servant to the people ndira kwenda giti lakini wona ari kyo gwata kintu kira bamo akigwato u kauraga eja kambirio kitinga puira kire youth nawe na ndirio kuona thina ikijiracha chana ne focus yande no kire antu babo geta west bona mutharimi integrate ndona ja the other day last week introna gabeti ku mwesimi wa turamwita taisi mwangi kionjori oro ure jito bathiri empowerment ya yareti EMP to bona Sandra Kimwiti mwangi kionjori na ndiye ja ndona ndakasio kama to nyingi chebikibiki chie janda chemani ni munga churi na bota bambira abetete empowerment betete uthiru yeri EMP wa wariko na ndipa kinya bambira batu tuyejo chiringi mangai magana iri sidi 200 or 300 so na ndi tocho wabeta bambiria kuthirwa mbecira bajete kuthirwa ariko otega gisa kusira cionthi kuthithwo bona mutharimi o self group ira yithite ukaja kuthirwa mbeciri kwewa itio kinya bageria kugainya gikundi kia ite kubunya inya 1000 is a lot of money yaba kali wakaba save yo kona no kona ayuthi beto na stress ikuthithia ata ikubarea so my focus nuntu ithite gi self group taki gwatuika si focus wakiri cooperative society kinya thirikari
eba Cindy Capital na kwena farms nyingi thirikari ciumba gutethia antu baba coga tegera kintu gito micro and small medium enterprise ito msea itiumba gutethia ukiri ina self help group wana muthari no mugo form kintu gito cooperative society. Number 2 twekira antu jabara ya youth bara Cindy Capital tuboni nya sector area ni nzongi nuntu wa youth raba ingi bena ibarethetie tubone ugatega gitu ja mirundere mirundero naba miru central ojo tega edidi de cooperative society nyingira kinsi irano ni antu bakuru ndagi cooperative society ira bona mutharimi si benefit nyingi mono especially zengi yetu ya pogetaja kuringi ichuri aja ojo tora itongere tune antu lakini ki management ira kuri kintu batenda kuira youth bwa kintu kya uma bona mutharimi peja bakera murimi tuibugurire ria to the debt na shilingi 53 tukaborea na 50 sijui anga shilingi ne management kintu cha kiria lakini bakerio bera atiri ibetire bekiro cooling plant no tiro igo nya president irwatia twina thina ya guchirwe iria reto kurikira mpio ile kuthuka kima society na ariko lakini kura ira bakira boreterwa kinyoko ro sigagona formality kari bona mutharimi utumba kwerewa na ndi jukumu yetu guthurania ba youth bamwe peja ba from that cooperative society kethi kura jere ikieja no ithika beja bageka ariko menya union yika packages baba Maria including the Brookside and the rest bakugura area ri wo miruki murimi agorerwa mbezi area ri wo miruki takito batiko baitana tukabera ria barete ro kurerea kinyeri ri gura ori kundiri kiri mpio ku changes ingi ciongairwa more than 2 shillings sibatiko to siriaria lakini bweta ki annual general meeting bona mutharimi butira ku rubia ruri aja bugero gi siringi ra management no tuguita no tukare nya stima iriko na riu area ria ri kiro stima na union yore burira ni kuria stima ire kumero biru batiko yore agasti stima for instance ukajotegera kintu ja society ndo gwetera uti society mwana mutharimi ikukuruki area less than 15,000 liters per day ukugwa tukanya times 2 mwana mutharimi this around 30,000 shillings ngiri 30 ukugwa times 30 ni almost a million or 900,000. So ukejotegera kuimpesa igwite uku na rupu iri ariko lakini antu betu atongeria betu pena thina bati ukaranthi group athomi ke shokere kiuchumi eba inya ke motorere gukirukira ti self help group kana CBOs ira nacio amu yabura arikia kugweta ni twikite thagara ya gisiasa asiasa bagaita CBO kana self help group ishama vijana baba ikekienine baba era kaba bojorithia bakarutura mbesha na shiaga watwika mtu amu areo na mbesha inkai inyite kugana shia kugura mugate tofauti ya cooperative society na self help group ni iriko aswa. Okay, self help group igikundi kira kithero gifomi bona mutharimi gitiumba kurukia igiceria kiuga gitiumba kurukia more than 30 people. Kuna kintu gitwa CBO no itharwa jana tu ekuru ona bagita kamwerethone ora bethe ma CBO kenda bethe na certificate iriko lakini nyogeta kimbanki wina self help group utemenya gutetheka ugeta kiri ya thirikari kiri department cia thirikari utemenya gutetheka wina self help group ni nyokerwo andike proposal miandi taje in form of proposal ki proposal ile ya thirikari ithitikiria go fund ina cooperative society nukumbora bora mutharimi na kinya ndakura kinya matunda jaja kuja kura asizi buteo buri na self help group no mugodo biro cooperative society na ni tharwa iri cooperative society ibwendereaga go save na gwacoka kwa twika ibo cia kinya ketha ni dividends at the end of the what at the year that is the only advantages na nayo ni tharwa monitored by thirikari both na ndi umeage self help group ko mtu etaka ithu ngisia bosia bunda ya self help group so nandi cooperative society kaya apungirinda wapo na mutharimi kuma self help group ukamya apungirinda ka cooperative society riu iro kambiria weja kwabatonyekire ministry of what tugenya youth yaja tugenya county government kana trade kwa tugenya bako wa Cindy Capital ariko lakini self help group turokethera bagia wa Cindy Capital nya wibaroketaira kinya kiri CDF kwa tuko cooperative society
unawithirinya mwezi mmoja agiseta sindi capital ka certain cooperative society na bayero sindi capital ra bwana muthani ba kumenya kuthithia atia witethia. Yes no bubu karbo mbere mante yaige amu go mandona kinya kiri njimwe we nikatha ntiko ndo mukasifu muno imturendete otethia antu baba na bachelor degrees na masters eno mfangio jojo gwitwa Africa ya Rift na akabathethia muno ndona bakiumara lakini achokorirwo ni antu babangi ba diploma certificate kuri antu nyabeta bwana mutharimi kithomo gikarema to abaige gitacha schools iriku na ndateka nkona atinai focus yao ekwambiria kuthithia atia kuriria no ke jotegera majority jantu bu ba inturene na bwana mutharimi poja iri ikyombe yitana kirundu kiuga kwenda gutethia antu baba mindiro kirasi baba mbonia itikani work yuko mbijitana nyamereri ko gwito batio batengera gintu gitwa Cindy Capital na tukacoka tukaroba inya kithe thirikari iri kutukoria niki ayuthi betu na ndi the next mission watuika antu baba getano bambitikirie recover the public land na iri kwari na mali kutuike cio coka ki public twenda gwitie gintu ja KMTC abo geta west miabumba gwitie bota thirikari aburi na riri tugaka na abo na mutharimi ntu tikithaka kiri ariko kiri au na namba 2 gutho kirikava the ithaka biriko piu namba 3 ukejoteka account government yiku invest etengete a lot of money around 23 million iri kuizite wandine na ariko no jotegera ja my current MCA ukona ba kwambiri kuthithia na mbezi nyikambiria kuja ri bwana mutharimi nuko jiterie common mwana inchi kana njabire ni ejire usikambiria kurira rugone pesire kikambiria kurira rugone na ri kuga tobati ukaria na hiyo kurangeta youth betu kabera mtu akaraia the current government araki kina gikuthithia atia araki kina gikumira nundu nyeto akuthuka thaa ici still we have igweka bwana mutharimi igweka nuntu otajia matuja nyota bwana mutharimi kira mbumba kuga na kira giutura twi vijana ni kuri transparency na kuzo tutikuthithia gintu gitwa public participation itona president na rejete kwa ronjinyemere uwe nyota takijabo geta west bona mutharimi kinya tukorwo twageragia tegana tukona no uri beneficiary on base ucia nyota tutamekera itirie re thithagia atia tumairwa ukumbira bona mutharimi niki tutumenya criteria re tumairwa because you have the band leadership gugiria ya sainirie our leaders local leaders baba thuri currently ibo bari na nteto iriku iji takiba gwita twachokaniria maturene turia after nyote kuthithia bungi igwitwo era unchwajari miano uteka mutharimi ugoria atiri au within the locality no ndone benefit na mbese uchanyo itwitwo na kiri mubango ju ari so complicated ndimo no bwana mutharimi wa MCA no tukwe ndani kaboria kiure kimo very simple kethira bwana mutharimi ukure mugukaria majani jaja mukethio majani kana mwene majani ana tha kumieto twira ngombe ciawe no bubungi ukomba me mtu kagereru bumbo mutharimi na ikuona kuna poor leadership kiri sector majani na kinyayo tukageria kumi azarinda tukageria kumi reform tuweja no tunandi teto ciothe ukona ci mama miasi pamba wegintu gitwa poor leadership bwana mutharimi. Yes. Sure. Na tugotegera mantu yegie agriculture. Yes. Tugotegera mantu yegie trade na development mantu yegie business. Yes. That is in the one of the devolved functions ira tutethera tukigweta ni mantu ya health. Yes. Health is largely a devolved function. Yes. And tukumenya the state of health in Teresia Abo West kana abo geta west akwino ndarakia na some of the grassroots leaders. Yes. Ba beward bandiarerie bambire some of the hospitals wandi neu ite stima sibitari tena stima na ite na rowe na ithimi butha kwa ndariara ni atia cooperate ndokumekithira sibitari cia abogeta ibuire ili no tueleze the state of health care nterei. Okay, hii sibitari cia abogeta west bwana mutharimi kuna sibitari tujivuniaga muno twenda inya kwa ithirwa yerevitwa ya like level 4 hospital ku sibitari murunguru ne kurware sibitari ukuri igita yari gukirwo muno lakini igitera rikimu ije ya former governor ora impeachirwe tendo bagweta marietwa
Nonto bo lawsuit. Uiko kotine. Nonto bo lawsuit itekwenda bona mutharimi. Ndeka kwa ngavana nonto narara kenandi kibandeto oituko biore eta mtu wachithira ikongolone bya watho. Bas nage to gukijega kiri ikongorone kaba ko refer to that former because there are many formers. Nandi itu expected ithirwa ko elevate hospitali area ya ithirwa iko at least level 4 hospital. Lakini ukayotekera hospitali yetu murungu no a lot of challenges nuntunye kurubeto para bakamatite babetite kutharimwa batumba gutabatethekera ariko because some of these capacity bed capacities and everything ciakari ya ciathamirwe ciena kwa kanyakine na ndi ntetu igikarika irio mbonaga uyanda warinda arungi au nikiata kondema ntetu ichi kwana mutharimi kuna ndi o ino kinya hospitali zeko takasi most people asat sitina ile nyingi tena dawa cia kungana sitina services cia kungana na masibitali yetu na some challenges lakini challenges hizi ibati kwezo ciete gairwa ni representative wantu betura twathurire ja MC o ja MC na tongeria mbiga irunya ba mambe turi aba kwendia marigwara kionyo muntu etimbi ukeja kura mutoro yoro betha irie inya ngo gitonya thokone kaiga bwambio so thina ici ja kimbi mbezi ciarokiti bona mutharimi lakini kuchaniere rero no kwe watendere ku na itho yetago fuo imutharimi ukuthithia kai munene imutharimi ukuthithia kai munene na ndi kuchaniyo ikinya kweja bona mutharimi igitari kuthithia ata ndi gukuruka na common mwananchi ate kwenda gintu gikari uriku muntu turathurire gintu gitawa market committee so beta market committees management ba market ciari mabati kwirwa muntu wera wa kwa karita ambachari ndigwita kwa MCA ndona ambachari ndigwita kwa MP ndona ambachari atirongira timezi go jagunte niyo kona kuri gita matha kome akinyite au atikwirwa atikwirwa sekte kithomo rio kuthithia atia uri gukara mbezi cie unified cithro cie gintu kimwe kada thirikari gafanda mbezi directory cukuru niyo kona bo abunge betu na antu batuthurite batukombothithia iseria sikumba ku structure nteto ubwe poe kabona mutharimi niyo kwa we have a lot of problem in this our leadership especially in Abogeta West na some of Meru County nyana yangu kurukira actually okugeta ti Martha Koome ni control of budget augite michango ya basari kwa kabone kemwe gwatuika nandi kithomo nakyo nigikwithira kiri kiguni kiri ana kana mwana Mukenya tukugweta mantu ya agriculture ukarire mantu ya area ukarire mantu kama uga woi murungu itutezunya ba ibucherwo cheroji that is where the problem is na muntu Abogeta West uri akari ti muntu okuretwo ibyo mushana diri fundi akombotezwe na roje bona mutharimi para inthongi matonda kwira weru pumba gukinyirika ou akomba gwita bas muntu unakumba ku move economy automatically ate kuthithia ate kuromba na iria ria wa kare yako taimure majani yakare yako taimure kwatiwa kuna good management kire team buying centers na kirari ko sibabe ja bakabaia ngano tunarinya kuri wamba bugiro ni majani bona mutharimi mtu atete kuthima na ndi kugura tiri cikurugurana na gwatiwa kuna okora na ariko na tukomba ja team bondo Kenya komba kurwana mokora jo jonthe mukari wa Abogeta West yetu sawa sana. Number 2 wana mutharimi ntukore nya matare moja kira mo gwikanira timu inkondema wa area MP bije niki muntu bira beto i president na ara bona mutharimi muntu otorwa priorities cia area kubona mutharimi mehano batio tega thina ira cio gwata common mwananchi o area riko lakini mbira wataki president jongi representation ni inya kwagirithia na kuringa murashi budget cia thirikari ya county gotigira mbeca cio tengero sector mwanya iri kwa under the functions cia the county government na gotigira kuri na kuga kwa mbeca hii gukiria sector mwanya cia mugongo jwa Meru kuringana na ugo gikira latrine urutunguke bwa MCA bara bathuriro 2022 na ndia twetete 2027 ni bombite kwithira bake fulfill their constitutional mandate bona mutharimi batubite kuthorwa kiu nutukora kuma 2022 MCA wetu bakuthurwa batonyere ndwene batonyere mi ikera bathithia atia bagwatania no mbanja tithithia atia lakini wiro one thithirirwo mendiation jere ko fiana ni utikwe menyo tethia kwa mwananchi bona mutharimi hakuna
na iko kwa mwana common mwananchi na thina mutharimi. Yes. Sure. Otegera siasa cia county ende mbitikiria no ntukui baraba tutigatite gukirukira mitandao ya kinande Facebook kwina waba kuga abogeta ni fire alafu MC Tesha kawa niko kadi kwina Alexa kawa nopeo the way Messi akawa niko kadi vijana barua niko kadi hata mimi niko kadi na hata mimi niko kadi na kila mtu kenda tumenya bwana mutharimi kukurukia manto jaja tugaga yo wona tukiuga someone must go the street tukamura must go through twikandi tuga exercise in democratic right ki baroti yariko niyo kuimiza vijana vyetu nara kanisa gainya ko bwana mutharimi yo methomaga nukuona antu bara kanisa batateki stand mwaka thaici tukora bakiriki miako mantu bathomire na bakuthithia atia bakuthoma na inguthiya kwire ni bathomire na kini kiyakwa ndibera batibati kwebera gututethia na opinion turwana cia bati uro batutethia nya murunga mundu tunandiri bona na atugwita boi bagathithia atia bagatwira nya bakira kwikiite thero bwibo na mutharimi nya ndi mugoro kanisa tubati kutho twinga inda antu betu uriku mia turi antu bakanisa no tutu na youth bariku no tukumania bonja cietu na ariku tutu bazo twibanga indaga tukabera barabara tukuone ebui barabara tukuone thithiti atia ebui lakini ngusaruti kanisa ingogire gwita thai. Sure. Very good. All right. Tutiumaroka ntakuria kiuria ki bwana Dennis Monene wito nyinya ora wito Ndo Anderson bonde ni babogeta westibu baiba dato True. What is happening no ndonande ni we ground ni abogeta westi na ntuja ja gwita na mbere. Okay, ura mbo kura bwana mutharimi antu babe gokine antu ni aturi betu na antu za twendene abo mono na antu babe gokine antu babome mono bwana mutharimi. Okay, yotegera muntu ja Kathuri mtu twire ari MP wa South Imend na umite wego kiririku kuba mukiriti from 2013 aba muringa kipindi kya 2017 that is 10 good years na kiasi kya senator around 5 good years those are 15 good years bako saja leo ni antu basukuma ile Kathuri bamura turenda wenda ngabana turenda senator na Kathuri uretherwa kali imuntu 2002 erunga mana kano aya gusindiro uwo urande ya kugo mugambi ena undiem ndo kwa ale mtafariko jo undiem kwina undiem Kenya undiem agwita aitanya mumbe cha ntemenyire itere aura kairi au angine ya ntai go mugambi 2013 tejo muigwa 2017 yezo gagitia senator na kinya Kathuri u gitikia MP aswaga by then lakini we yotegera mugambi basinda na mithikari nturi ura wenda ye mithikari nturi by then ari Kathuri na nkendo gukwira inasuarite bona mutharimi utikituo